How are you, brother? How are you? What's that doing? Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. No, what? For what? You cannot touch me, man. Ibaze nawe kubyuka ukumva inkuru y'igikuba cyacitse Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru ivuga ko hari abantu bagerageje gucengera muri hoteli yari icumbitsemo umugore w'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, First Lady wabo Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Leta ya Kongo Kinshasa iratunga urutoki u Rwanda ikavuga ko ruri inyuma kandi rwagize uruhare muri ibi byabaye, ariko u Rwanda rwo rukavuga ruti ibi ni ibinyoma byambaye ubusa no gushaka inkuru zidakwiye gusa zidafite n'ishingiro. Ni gute intonganya zoroheje zo muri koridoro ya hoteli zihinduka ikibazo cy'umutekano w'igihugu bigashyirwa ku rwego rwo kuvuga ko habaye igikorwa cyo gushaka kwica umuntu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuva imuzi iyi nkuru ishyushye rwose, turebe ibyo buri ruhande ruvuga kuko ukuri gushobora kuba gutangaje cyane kurusha ibyo wumvise mbere hose. Nongeye kwa ikaze nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mwe mudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye inkuru ikomeye cyane, inkuru irimo kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye mpuzamahanga ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ni inkuru yerekeye umwuka mubi wongeye kuzamuka ndetse ugafata indi ntera hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko noneho ibi ntibibereye ku mupaka w'ibihugu byombi, yewe nibereye no mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byari bimenyerewe, ahubwo ni ikinamico yabereye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Ni amakuru agizwe n'ibice bibiri bihabanye cyane. Uruhande rwa Kongo Kinshasa ruvuga ibintu bikomeye cyane byo gushaka guhungabanya umutekano w'umufasha wa perezida wabo binyuze mu gucengera ahantu acumbitse, mu gihe uruhande rw'u Rwanda ruvuga ko ibyo ari ugukabya birenze urugero, ibinyoma no gushaka kwibonekeza mu itangazamakuru. Reka twinjire rero mu miziki kibazo nta kintu na kimwe dusimbutse kugira ngo umusobanukirwe neza icyabaye. Reka duhere ku byatangajwe na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko aribo bazamuye iki kibazo bwa mbere. Mu minsi ishize Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, umugore wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yagiye uruzinduko rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Washington DC. Uko kwari ukwitabira ubutumire bwihariye bwatanzwe na Madame Melania Trump, umugore wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherutse gutorwa. Tugomba kumenya ko mu ruzinduko rwo ku rwego rwo hejuru Madame Denise Nyakeru Tshisekedi atari wenyine, ahubwo yari kumwe n'abandi bagore b'abakuru b'ibihugu batandukanye bavuye muri Afurika, barimo n'umugore wa Perezida w'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye, wanakiriwe nabi cyane rwose, cyane ko ibitangazamakuru nawe bikomeje kumuvugwaho mu buryo bukomeye cyane. Bageze Washington rero abantu baje gutungurwa n'amagambo akomeye kandi ateye ubwoba yatangajwe n'umuvugizi wa Leta ya Kongo Kinshasa, akaba na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyabaye ku wa kabiri, kikaba cyananyuze imbona nkubone kuri radio na televiziyo by'igihugu cya Kongo RTNC, Patrick Muyaya akaba yavuze ijambo rikomeye cyane. Yatangaje ko hari abantu bataramenyekana bagerageje mu magambo yo bwite gucengera muri hoteli Madame Denise Nyakeru Tshisekedi yari acumbitsemo i Washington. Muyaya yakomeje asobanura ko nubwo ibi byabaye kandi bikabatera ubwoba, umugore wa Perezida wa Kongo ameze neza ndetse ko atigeze agirwaho n'ikibazo na kimwe, nta kibi cyamubayeho. Yongeyeho ko Leta ya Kongo yamenye amakuru y'aho abo bantu bagerageje kwinjirira muri iyo hoteli mu buryo budasobanutse, kandi ko barimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inzego z'umutekano zaho kugira ngo amakuru arambuye y'ibyabaye ndetse n'abagize uruhare muri ibi bikorwa bamenyekane neza bagaragazwe. Icyakora nubwo yavuze ibi byose biremereye mu byo Muyaya yatangaje, ntiyigeze asobanura niba abo bantu yita ko bagerageje gucengera banashoboye kwinjira mu cyumba bwite Madame Denise Nyakeru Tshisekedi yari ari kuraramo, cyangwa niba byanabereye hanze yacyo nko mu marembo ya hoteli. Ariko rero nk'uko bisanzwe mu mubano w'ibi bihugu byombi muri iyi minsi, Patrick Muyaya niyagarukiye aho ngaho mu gutanga amakuru asanzwe, nta gihamya na kimwe atanze, nta kimenyetso na gito gifatika yeretse abanyamakuru cyangwa ngo ashyira ahagaragara muri yo yumvikanishije, ndetse asa n'utunga urutoki Leta y'u Rwanda mu buryo bweruye, avuga ko bishoboka cyane ko ariyo ibiri inyuma cyangwa yateguye iki gikorwa yise nk'igitero.
mu gushaka guhuza ibi byabaye i Washington n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro. Icyo wakumva neza nuko arimo kugerageza kumvisha abaturage ba Kongo ndetse n'amahanga ko u Rwanda rwababajwe n'insinzi za diplomasi za Kongo, bityo rugashaka kwihorera rwibasira umukuru wa perezida mu mahanga. Ariko se koko ibi bifite ishingiro cyangwa n'imvugo za politike zisanzwe zigamije guhisha ukuri? Reka twumve urundi ruhande ruri mu Rwanda. Ibi bimaze kuvugwa mu bitangazamakuru n'umuvugizi wa leta ya Kongo, ntibyatinze kugera ku mbuga nkoranyambaga ndetse bica ibintu. Hakwirakwijwe amashusho video yashyizwe hanze n'abantu bashyigikiye leta ya Kinshasa. Hakwirakwijwe amashusho cyangwa video yashyizwe hanze n'abantu bashyigikiye leta ya Kongo Kinshasa. Aba bantu bakwirakwije aya mashusho bavugaga ko yerekana abantu bakorera leta y'u Rwanda cyangwa intasi z'u Rwanda ngo bashaka kwica Madame Denise Nyakeru muri iyo hoteli. Aha niho ibintu byatangiye gufata indi ntera rwose. Ibintu bisa nka filime z'ibikorwa by'iterabwoba. Ku rubuga nkoranyambaga rwa X, umwe mu bayobozi bakuru bahagarariye u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyaripfanye ndetse yafashe icyemezo cyo gusubiza ibi binyoma. Bwana Arthur Asimwe, usanzwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahise asubiza ibyari byatangajwe kuri iyo video kuko byari bitangiye kuyobya rubanda. Asimwe yabihinyuje yivuye inyuma ndetse asanga ibirego bisekeje cyane kubera kubura ishingiro kwabyo. Abijyanye n'urwenya rudasekeje cyangwa imikino y'abana. Mu magambo ye bwite yagize ati, ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasade? Aho uyu mudiplomate yarimo agaragaza uburyo bidafite ishingiro na rito ndetse nta bwenge burimo ko abantu baje mu bikorwa by'ibanga by'ubugizi bwa nabi cyangwa byo kwica umuntu w'icyubahiro bakaza bagendera mu modoka zizwi za ambasade. Imodoka zigaragara zifite ibirango binini bya diplomasi y'igihugu cyabo. Yongeraho ijambo rikomeye ati, murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mitwe y'inkuru idafite akamaro, icyo twakwita muri rw'icyongereza useless headlines. Yakomeje yibutsa abanyekongo ndetse n'abandi bantu bose babonye iyi nkuru ukuri gukomeye cyane ku bijyanye n'imikorere y'amahoteli. Yagize ati, hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Ibisobanuye ko muri hoteli habamo abashyitsi batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye by'isi ndetse bafite gahunda zitandukanye zitagira aho zihuriye. Kuba abanyekongo n'abanyarwanda bashobora guhurira muri hoteli imwe ntabwo bivuze ko umwe yaje kugenzura cyangwa guhungabanya umutekano w'undi, ahubwo ni ihuriro rusange rihuza abagenzi. Reka noneho tuze ku itangazo ryoherejwe cyangwa ryashyizwe hanze na ambasade y'u Rwanda i Washington DC. Iri tangazo rikaba ritanga umucyo usesuye ndetse rinasobanura neza ibyabaye byose umunota ku wundi, rivanaho urujijo rwari rwatangiye kubakwa na leta ya Kinshasa. Iri tangazo ryiswe gusobanura ibyabaye muri hoteli yo mu mujyi wa Washington DC. Riravuguruza ndetse rigasesengura ryivuye inyuma ibyatangajwe na Patrick Muyaya w'i Kinshasa. Ambasade y'u Rwanda yavuze ko habayeho kwitiranya ibintu cyane ndetse no gukabya gukabije ku ruhande rwa Kongo. Nk'uko iri tangazo ribivuga neza, umwe mu bagize inzego z'umutekano zishinzwe kurinda umuyobozi mukuru w'u Rwanda wari ucumbitse muri iyo hoteli imwe y'i Washington DC yahuye bitunguranye rwose n'abashinzwe umutekano b'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntibyabereye mu bwihisho, ahubwo byabereye mu nzira ihuza ibyumba, no kuvuga muri corridor. Aka gace kakaba ari agace kagendwamo n'abashyitsi bose ba hoteli nta rwikekwe. Urumva rero nta gucengera kwabayeho nk'uko Muyaya yabivuze, nta kwinjira mu buryo bwa rwihishwa byabayeho, ahubwo byari uguhurira mu nzira nyabagendwa muri hoteli rusange. Itangazo rinashimangira cyane kandi ryibutsa ko uwo mukozi w'u Rwanda wari kumwe n'uwo muyobozi w'u Rwanda yari umuntu ushinzwe umutekano ariko utari yitwaje intwaro n'imwe. Itangazo rikomeza rivuga ko izo ntumwa zombi, iz'u Rwanda n'iza Kongo, zari zicumbitse muri iyo hoteli imwe bitunguranye kuko buri wese yishyuriye icyumba cye nta kumenyesha undi. Ibyo rero byatumye uwo mukozi w'u Rwanda ubwo yari arimo agenda abuzwa ndetse agafatirwa by'igihe gito kugira ngo atinjira mu cyuma kizamura abantu aricyo bita elevator cyangwa ascenseur. Ibi bikaba byakozwe n'abashinzwe umutekano ba Kongo. U Rwanda ruvuga mu itangazo ryarwo ko ibi bikorwa by'abashinzwe umutekano ba Kongo byari ibikorwa bidakwiye habe na gato, binyuranyije n'amategeko kandi byerekana imyitwarire mibi no kutamenya akazi, cyane cyane mu hantu hahurirwa n'abantu benshi muri hoteli igendwamo
na buri wese. Kuba abashinzwe umutekano ba Kongo baribagije ko ari ahantu h'abantu bose bashakaga gukumira abandi ni ikosa rikomeye, ariko nubwo byagenze bityo itsinda ry'u Rwanda ntiryashatse kurema imvururu. U Rwanda ruvuga ko icyo kibazo cyahise gikemuka ako kanya mu mahoro, nta yindi nkundura ibaye cyangwa gukomeza gushyamirana kubayeho muri uwo mwanya. Nyuma y'ibi byabaye bitunguranye kandi bitari byitezwe, itsinda ry'u Rwanda ryafashe umwanzuro w'ubwenge kandi w'ubuhanga, twavuga ko w'abantu bakuru, bwo kwimuka bagahindura hoteli. Babigize ibanga kugira ngo birinde amahane, gushyamirana cyangwa ibindi bibazo byari gushobora kuvuka mu minsi yari gukurikiraho, igihe bari kuba bari gukomeza kubona abantu ba Kongo bahora bashotora. Ariko igitangaje kurushaho, batangajwe nuko mu gihe barimo basohoka muri hoteli bakora ibyo bita check out kugira ngo bigendere, bagiye bahohoterwa mu magambo ndetse bagafatwa amashusho na bamwe mu bantu batamenyekanye neza bashobora kuba ari abashyigikiye leta ya Kongo. Ibi byari nko kubashotora ku mugaragaro ndetse no gushaka kubayobya no kubateranya. Nyamara nubwo ubu bushotoranyi bwose bwabayeho amasaha yose, itangazo rya ambasade y'u Rwanda rikomeza rivuga ko itsinda ry'u Rwanda ryanze kugwa mu mutego, rikomeza kwitwara kinyamwuga n'ikinyabupfura cyinshi cyane, ryirinze cyane ndetse ryirinda guhangana nabo mu magambo cyangwa mu bikorwa. Mu gusoza iri tangazo ritanga umucyo, ambasade y'u Rwanda yamaganye yivuye inyuma ibyatangajwe na Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwe Patrick Muyaya, aho yavuze ko habayeho kugoreka cyane ukuri kw'ibyabaye ndetse no kubeshya ku mugaragaro mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ikiganiro bagiranye mu ijoro ryabanje. Iryo tangazo risoza rivuga mu buryo bweruye ko ibyo binyoma bigayitse kandi bidafite agaciro, bikwiye kwirengagizwa ndetse bikamaganirwa kure n'umuntu wese ufite ubwenge bushishoza, kuko bidafite ishingiro. Ubu noneho kuko mumaze gusobanukirwa ibyabaye byose, ushobora kwibaza uti kuki ikibazo gito nk'iki cyo muri hoteli gishobora no kubaho hagati y'abantu basanzwe gihinduka nk'aho ibihugu byombi bigiye kurwana cyangwa gihinduka inkuru z'igihugu hose. Kugira ngo ubyumve neza, tugomba kureba amateka ndetse n'umwuka mubi umaze igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi ari by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari ikintu cyavutse uyu munsi. Mu myaka yashize kugeza n'uyu munsi turiho tuvuga iyi nkuru, umubano w'ibihugu byombi ntiwifashe neza namba ndetse uhora ku gipimo cyo hasi cyane. Inzobere z'umuryango w'abibumbye cyangwa UN mu Cyongereza, leta ya Kongo ubwayo ikorera Kinshasa ndetse n'ibihugu byinshi bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi bagiye bashinja kenshi leta y'u Rwanda ko ifasha intwaro ndetse ikayobora umutwe w'inyeshyamba uharanira uburenganzira bwawo uzwi nka M23 Mouvement du 23 Mars. Uyu mutwe w'inyeshyamba ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ukanarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, usaba ko hubahirizwa amasezerano, ukaba warigaruriye ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru mu myaka ibiri ishize, birimo imijyi n'uduce tw'ingenzi. Abashinja u Rwanda rero bakabavuga ko u Rwanda rwohereza abasirikare barwo bambaye impuzankano cyangwa batayambaye, rugatanga ibikoresho bya gisirikare biremereye n'amategeko kugira ngo uyu mutwe ukomeze ubeho ndetse utsinde ingabo za FARDC. Ubu ni uburyo bashinja u Rwanda bakoresha kugira ngo bagaragaze ko intambara ya Kongo ishyigikiwe n'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko ntabwo u Rwanda rurebera gusa, ahubwo rufite ukuri kwarwo rubumbatiye. Leta y'u Rwanda yakunze guhakana yivuye inyuma kenshi na kenshi ibyo birego byose, ivuga ko bidafite ishingiro. Leta ya Kigali ihakana ishimangira ko idafasha umutwe wa M23 ngo ishyire amaboko mu ntambara za Kongo, ahubwo igashyira mu majwi leta ya Kongo Kinshasa ko y'ubwayo ikorana, igaha intwaro ndetse igafatanya ku mugaragaro n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Bibuza ko FDLR ari umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bagahungira muri Kongo. Uyu mutwe ufatwa nk'ikibazo gikomeye cy'iterabwoba n'umutekano muke ku busugire bw'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko ibyo ruba rukoze byose cyangwa ibyo rukora byose aba ari ukwiyungura ingamba z'ubwirinzi, icyo bita defensive measures, cyangwa gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rurinde ubusugire bw'imbibi zarwo, dore ko ibisasu byagiye bigwa kenshi ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'indege z'intambara za Kongo zikavogera ikirere cy'u Rwanda inshuro nyinshi.
Rero urebye uyu mwuka mubi ushingiye ku mutekano w'akarere, intambara zikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo zangiza ubuzima bw'abaturage benshi ndetse n'ibirego bidafite ishingiro bya leta ya Kinshasa, nibyo bituma buri kantu kose kabaye niyo kaba koroheje gute gashyirwa mu rwego rwa politike iremereye ndetse n'umutekano w'igihugu. Iyo intumwa z'u Rwanda na Kongo zihuriye ahantu kabone niyo yaba ari mu mahanga ya kure nk'uko byagenze i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igishashi gito cyangwa ukudahuza ku bitekerezo bishobora guteza inkongi y'amagambo n'amagambo akomeye ku mpande zombi nk'ibi twabonye. Byumvikane neza ko Kinshasa ikoresha buri mahirwe yose ibonye kugira ngo isige icyasha isura y'u Rwanda mu maso y'amahanga, gushaka kubwira isi ngo u Rwanda rwashatse kwica umugore wa perezida wacu Washington ni ugushaka gukurura impuhwe z'amahanga ngo abone ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'ibibazo byose, wirengagije ko ari ukwiyenza kwabereye mu nzira ihuza ibyumba bya hoteli. Nshuti bavandimwe rero, mbere yo gusoza iyi nkuru yacu uyu munsi ndashaka kubibutsa gusa ko uru ruzinduko rw'i Washington DC rwari rwahuje abagore b'abakuru b'ibihugu byinshi bitabiriye ubutumire bwa Madame Melania Trump. Ni ihuriro ryagombaga kuba iryo kwerekana ubwiza bw'imikoranire, iterambere ry'umugabane n'uruhare rw'umugore mu miyoborere no guteza imbere imiryango n'abana. Byari bikwiye kuba ibirori by'amahoro, ariko byarangiye rihindutse isibaniro ry'amakimbirane ashingiye kuri politiki hagati y'u Rwanda na Kongo kubera gushaka kurema inkuru z'ibinyoma. Muri make dusoza iyi nkuru twabonye impande zombi zikurana cyane mu magambo n'amatangazo. Leta ya Kongo binyuze kuri Minisitiri Patrick Muyaya yihutiye kubwira isi yose ko habaye gushaka gucengera ahari umugore wa perezida wabo atitaye ku kuba atanga ibimenyetso, naho u Rwanda runyuze kuri ambasade yarwo ndetse no kuri Arthur Asimwe rubigaragaza nk'ibinyoma byambaye ubusa no gushaka gukora ikinamico ku kantu koroheje cyane ko kutumvikana muri koridoro y'abantu bose muri hoteli isanzwe ikoreshwa na buri wese ushobora kuyishyura. Amashusho yafashwe aba bombi cyangwa izi ntumwa zombi zisohoka avugwaho byinshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko kuri kwagiye hagaragara nk'uko twabisobanuye mu buryo bwimbitse muri kiganiro. Itsinda ry'u Rwanda ntiryashatse intonganya, ryagumanye ikinyabupfura n'ubunyamwuga, ryimukira n'ahandi. Nshuti bavandimwe rero mudukurikirana, murabona mute iyi mikoranire y'ibi bihugu byombi ku ruhando mpuzamahanga? Ese mubona koko hakwiye kubaho gushyamirana ahantu nko muri hoteli y'abashyitsi bose, cyangwa n'ibirego biba bigamije izindi nyungu za politike zigamije guhisha ukuri kwibera imbere muri Kongo? Ese leta ya Kinshasa ihora ishakisha uburyo yikuraho amakosa ikayashyira ku Rwanda? N'ubuhe butumwa ishaka guha abaturage bayo? Ndasaba ko buri wese asiga igitekerezo cye hasi ahanditse ngo comments, tukabiganiraho twese kuko ibitekerezo byanyu nibyo bitwubaka kandi bigatuma turushaho gusesengura neza. Ntukibagirwe gukanda like, ntukibagirwe gukanda subscribe ndetse no gusangiza inkuru yawe ku nshuti zawe, yaba kuri WhatsApp, Facebook n'ahandi, kugira ngo nabo bamenye ukuri kw'ibi bintu bibera mu mahanga.